Hey everybody, ni Nyasafari na Nzungu, hi. twagarutse baganiriza twari tubakumbuye ndizeye ko namwe mwari mudukumbuye cyane. None uyu munsi twaje kuvuga Twabazaniye amakuru ashushe. Twabazaniye stories zishushe. Abantu mwese nizere ko mufite amatsiko yo kumenya icyo twabazaniye. Muri tayari? Ariko dutangiye twashimira abakunzi bacu ba Nzungu and Fari, ba Nzungu na Nyasafari. Dutangiye tubashimira uburyo turi kubona mudushigikira, uburyo mukora subscribe, uburyo mukomeza kusharinga, ama likes, ama comment zanyu. N'ubu turaza gusoma izindi message zanyu ziri kutwubaka. Turi gushima Imana kubera mwebwe. Nukuri Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Wowe ntubakunda? Ndabakunda cyane mwese. Uzi ko hari n'uwaduhamagaye? Baguhamagaye gande? Aduhamagara noneho watuye hano muri Amerika. Si nk'abandi bo muri Afurika bari batubwiye, bari baduhamagaye agaya. Kandi nakunze message zanyu mwatubwiye mwanditse mutubwira mureke kwita kuri aba bantu. Rwose tugiye kugendera, dushaka ibitekerezo byanyu, dushaka mwandike muvuge cyane, tumuze mugira gutya, mutubwire ko bimeze na gutya na gutya. Hari ibitekerezo byinshi muzavuga tukabigenderaho. Nk'ubu hari umuntu wanditse aravuga ngo tuzakore prank. Nimba hari ikintu nyanga ikintu cyitwa prank, ariko icyo gitekerezo cyane nacyo tuzokigenda, nacyo tuzabikora amaherezo. Tuzabikora nubwo uyu nguyu atabikunda, ariko tuzabikora. So ni ukuri mwumve ko message zanyu mwandika tuzikunda. So uwo muntu yamamagaye atubwira ukuntu akunda Nyasafari. Ni umumama. Abamama mwese aho muri turabasuhuje cyane, muri Amerika, aba muri Afurika, ahantu hose turabasuhuje. Abamama dusuhuje, abapapa. Hari n'abapapa babukunda, sinaho gusa, ariko hari n'abasore nagendaga mbona bavuga ko bagukunda. Nawe baragukunda? Naje n'abasore, ariko tavuze ko nkunda atari umusore. So rero mwabantu mwe mwumve ko tubakunda, mwashuti zacu turabakunda. Twishimira kubona ziriya message zanyu, ntabwo mushobora kuzumva. Kandi buri ko tuzatangira ikiganiro tuzatubashimira. Ariko n'ukuntu twambaye, uzi ko natwe zadutunguye cyane. Nukuri mwumve ko tutabitekereje. Twabitekereje pe. Iwe ni wari uyambaye mbere, ubundi ngenda atazi ko nyambaye. Agiye ndabati genda wambare agapira cyangwa akantu keza nyine utekereza twakora ikiganiro. Atabonye ko nambaye mbona araje yambaye kangaka. Uzi ko ntazi ko. So iyi uniform muri kubona rero umenye ko ari ibintu Imana yateguye cyane pe. So turabakunda rero, reka tubagezeho topic y'uyu munsi. Topic y'uyu munsi ni love story yanje na Nzungu n'umugabo wanje. Inde? Si wowe? Ni inde ko nyine nsa ngumvuga. Mbiki guru. Ni umugabo wanje. Ni akazina nzamushekerera ngo baby wanje. Ariko se ni byose tanca mu ijambo. Uri byinshi. Ni byose byanje. Ndashaka kumva igikuru. Hari igikuru ntegereje. Ni Papa Logan. Nico nari ntegereje. Papa Logan ni kuri arisiga gute kandi ari ryo rikuru. Kandi ni ukuri nje sinzi Papa Logan ndago yafashe. Nije ndago yafashe. Si uwanje se? No wawe. Logan ni uwanje ariko. Nije na kwijana.
ijana. Saka ni gute ritafashe kandi ari ryo 100%. Ni 100%. Turiya twa baby sheri shushu awo zita zikagenda. Ariko Papa Logan niryo zina rikuru ugomba kuzozunyita kurusha yandi mazina yose. Nukuri nabandi bose muri ahanga muvuge uko mubyumva, ariko jewe nzi ko Papa Logan niryo zina utagomba kwibagirwa. Sinyogibagirwa nuko nyine ritarafata, sinzi impamvu. Naho buransanya nyuma y'ikiganiro. Sinzi impamvu, ariko nimba ari umuntu witwa Papa Logan ni wowe. Kubera Logan niwe musa. Niwe musa gusa. Je ndago dusa. Urumva nuwawe kabisa. So aje kuvuga amakuru ya love story. Ndashaka uyu munsi uyavuge kuburambuye kandi singuce mu ijambo yatangire. Nikute twamenyanye, nigute zagenze gutaraho twigeze kuyavugira kuri cyo nimwe. Ariko ndashaka uyu munsi tubabwira abakunzi gano bacu basanzwe badakurikira kuri Nzungu official. Twarabikonjoyeho ku yandi macano, ariko twavuze ngo uyu munsi reka tubivugeho birambuye mubimenye, kubera nuko ntacyo twabahisha. Muri inshuti zacu turabakunda cyane, bamwe n'abavandimwe bacu, nyine turi open cyane. Reka ntangire mvuga ko byagenze. Sasa jewe kera sinyicaraga tafite icyo mbaye nkora, cyangwa nyine nshaka kureba televiziyo ngo nyicare ngo ndebe ibisirimba, ndebe YouTube, ndebe cyabaye kuri YouTube. Oya ntacyo nyarebaga. Ababyeyi banje nibo nyasangaga bicaye aho baye bareba YouTube, baye bareba ibisirimba, baye bareba abantu bari bigisha, ariko njewe simbyiteho. Kagenda kuri telefone, kagenda kuri chat, kareba nyine amashow ari muri Cyongereza n'ibyo gusa. None umunsi umwe yarindi kuri Instagram. Yari muri 2019. Ni kera cyane ka. Hashize igihe 2020, igihe cya corona, abantu bafungiranye ngo be. Ubundi ngenda kuri Instagram kuko nsanzwe ngenda kuri Instagram. Ubundi mbona umuntu yanyandikiye. Ndavuga ngo uyu muntu ni ndese. Ko ndago nyari mu following. Kabona nawe following, nkavuga ngo uyu muntu yanyandikira nindi. Kimuzanye niki. Ubundi aranyandikira ngo he. Ndayibona ndamwihorera. Hari abantu bamwe ntazansubiza atari kubera umutima mubi. Hari ibintu bimwe nyine ntazanyitaho. Ubundi mbona kandi ngo he. Ndavuga umuntu unyandikiye he kabiri, wasanga hari aho nzi, maybe ni mwene wacu umwega, cyangwa umubyara wanje w'umudahugwa ntazi, maybe hari ahantu nyine anzi. Kwanza urumuke. Je ndi umukobwa w'abega, nkaba umwishwa w'abadahugwa. Icyo nacyo ndabasuhuje cyane mwese. Ubundi ndavuga ngo reka musubize. Ndavuga ngo he. Kwa gundi mu rusengero ngo he. Ndavuga ngo he. Yitonzega n'ubwitonzi bwose ngira mu buzima, nditondaga cyane.
ubundi arambaza nyine amakuru, ndamubwira amakuru ni meza, ndamubaza nawe amakuru nyine kwa kundi nyine uganira n'umuntu ushaka nyine kumumenya. Ubundi aravuga ngo yambonye akunda amafoto yaje, kandi icyo gihe nyabonaga amafoto yanjye ari simple, nta birenze, nda edit nyine nuko nyine yari imeze. Atari koga nyari ndi mubi, oya, nabona ko ndagakobwa keza kari aho nyine. ariko ushobora kuba utibona kuri mwiza ariko undi muntu ari kubona kuri mwiza. Birashoboka, mu buzima niko biza bigenda. Mu buzima niko bigenda. Ukabona ko utari mwiza ariko undi muntu akaza akabona ariya mafoto akayakunda. Kuko byagenze. Kuko byagenze. Ndavuga ngo urakoze cyane. Ndamubaza nyine amakuru yiwe nawe, ariko nyine nkamubwira ngo sinyamumenye kubera mu by'ukuri sinyari muzi, sinyari nsanzwe muzi. Hano kuri utaho nyari muzi njewe pi, nibwo bwa mbere nyari mbonye nyine nibwo bwa mbere nyari mbonye Papa Logan nyine kuri Instagram. Mu by'ukuri tutangiye tuvugana, ansaba inomero yanje ya telefone ngo azaza mvugisha kuri WhatsApp, nibyo byoroshe. Ese ko njewe nza nintekereza ko ushaka ari wowe wanyatse nimero. Imana ikwabarira. Ni ukuri sinzi ngo nzogera ndebe kuri Instagram. Sinzi ko tugira na chat nyinshi byongora kugerayo, ariko nzosubira inyuma ngene ndebe, ntekereza ko ushaka kuba sinzi nimba narakwatse nimero, narakwatse amafoto yawe, urambwira ngo amafoto menshi ngo ntago ngo yagera kuri, narakoje ngo siko uri gufite amafoto menshi, amafoto make kuri Instagram. Uraba ngo je ngo nsinza ngira amafoto menshi, sinza posting amafoto menshi, amafoto y'ishinyagira ngo muri telefone bisanzwe. Urambwira ngo peze nimero yawe ngo nyaguye kuri WhatsApp. Oya zumve cyane, tumbeshe ico sivyo, nzogenda ndebe ikintu cyatumye, kuko umutima wanje cogiye wese ngo akumukobwa nipute kumbona nyine aho hantu sinzi akantu kabaye, numva ko wemeye, ndabona ko woroshe, tabati mukobwa maybe ko azoba umugore wanje. Murumva sinzi akantu wakoze aho, nukuri ntangira kubona ko uzonkundira. Ariko nje sinje wasabye nomero yawe. Okay, tuzobireba, tuzoza hano tubabwire ko byaje kugenda. Icyo cyo ndakizi, ntabwo nje wasabye niko byagenze nomero yawe. Aho dutangira tuvugana kuri WhatsApp, tumenya nuko mwohereza amafoto yanje, iwe yohereza ayiwe, tukavugana kuri telefone isanzwe, nkumva ijwi ryiwe, utararenga ntaguciye mu ijambo. Urayinjiyemo ariko ndakibaza. Aratazavuga ngo ndaguciye mu ijambo kandi kera yari muciyemo. Icyo kintu kibazaho cyane. So ntari guciyemo, ndashaka kubwira abantu nyine ko isomo twakuramo aho ngaho, kuva twamenyana kugeza aho ugejeje wababwira amakuru. Niki twokungukira nk'umuhungu hawe ugerageza gukundana n'umukobwa cyangwa umutereta. Azwara abahungu bazabandikira umukobwa ngo hey, atamusubiza, akamategereza igihe wa mukobwa azamusubiriza. Ariko nje nazo ngo hey, ashira nk'amasaha menshi, hafi umunsi buraca, kuko nakwandikira nijoro ndagira ngo buraca mu gitondo, bitanongera ndabagureka nongere, nawe navuze ngo ndongera nongere. So iyo wakunze umukobwa, nimba wakunze umuntu, nukuri byaba byiza ugerageje, hazabaho kugerageza pana kuvuga ngo oya
gerageza umukobwa niyanga uwo araba atari uwo Imana yakugeneye cyane pe wamushaka ubundi cyane ya uko nukuri kandi iyo umuntu ari uwawe aba ari uwawe uko nukuri pe ya naje ico nje nyokongeraho utanciye mu ijambo wari warangije wari warangije nanagize mbwira ngo ndaguciye mu ijambo aya ariko nje nyongeyeho nabyo ibyo avuze mu by'ukuri nibyo hari abantu bamwe bazi bakunda gucika intege vuba bandikiye umuntu uyu munsi babonye uriya muntu ntabwo abasubije akavuga ngo uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu barijya ku muntu cyangwa baba bafite ubundi muntu wabo mbese arirata sibyo siko bimeze jewe kenshi mba mfite telefone yanjye mu maboko ariko hari bumwe mfungura telefone nkareba ngabona message y'umuntu yanyandikiye kama nyisubiza mu mutwe sinyisubize nyine ngo nyisubize ngo babone ko nyamusubije ariko hashize umwanya kagaruka kandi nkabona ngo nyakoze mistake sinyasubiza iyo message kagenda nkayisubiza so ni ukwitonda ikintu cyose ni ukucyitondera kandi ari icyawe birakunda iyo umuntu ari uwawe ari uwawe so ukomerejeho uko byagenze amare niwe wavuze ngo I love you je t'aime you abazi iyo ndirimbo turaza kuyiririmba sinaje simba ni ukuntu byagenze ariko ndatekereza ko ni jewe wabikubwiye nako ni jewe of course ni jewe ariko nyine naje nkubwira ngo ariko twabanje nyine kandi n'abantu babimenyereho uzukuri arega imenya n'umukobwa hashira mbese ko muramenyana ukamusaba ngo mukundane ushaka kuvuga ngo ndagukunda urankundira iki umukundiye iki umukunze gute muhaye mumenyana jewe icyo gihe twarabanje turamenyana cyane habanza kubaho kuba inshuti kaza banza kuganiriza banza nyine ubasha kugaza umubeshabesha utuntu ubita utuntu ukamubuza ibirura hari ibirura kuvuga ngo warambesha ngo kugubeshabesha ariko si ngo kugubeshabesha ariko hari abantu baba baguca ku ruhande kandi naje wowe wari uri nayo ngo wari mwiza n'uri murumva abantu yari ubu nyine n'ubu nyine uri umumama mwiza ariko turi umukobwa mwiza nubwo ndi umumama sinsa nk'umumama simba yambaye ngo uri umumama mwiza urasa nk'umukobwa gute ahubwo abantu baguseka uri umumama mwiza so icyo gihe wari umukobwa mwiza uri umumama mwiza full stop so icyo gihe wari umukobwa mwiza kamanza ngo ni ukubera ko uri mwiza nkamanza ngo nyine ngo mbese kunyagukunze tagaribyo itonde banza umenyane n'umuntu umukobwa ni mwiza abahungu bari kumutereta ni hirya no hino abantu bari kuza bamukubitaho amagambo wenda bamvuga ko ataberanye naje ariko icyo gihe ngomba kurwana ndwana iki wenda nta nubwo bavuga ngo tuberanye icyo gihe n'igihe mwakundanye ariko mutaranakundana hari abandi bari kugupusa none wowe bakabona we kandi wowe ukajya ubona ngewe ndi kuza mvuga amagambo meza kandi niyigize umuntu uri hafi yawe wowe kandi ibyo byose nawe uri kubona intego mfite ibyo byose nanjye sindi rwandikira ndi mu Rwanda uri muri Amerika tutaziranye ngo ndi gusaba ngo ubucuti busanzwe
usanzwe se ngo wazabi nawe nubwo waza umuntu uri gutereta he hari igihe gutereta nabi ariko ngewe ukahita ubona ko nje ndi gushaka ubushuti bwiza ndi kubwira ngo dusome ijambo ry'Imana ndi gusomesha itangiriro namusomesheje itangiriro kandi si imitwe yo kuvuga ngo nari ndi mu bihe byo gusenga abantu twari turi kumwe barabizi icyo gihe twari turi mu bihe byo gusenga muri corona yadufashe namwe ati rero tumenye ndi mu bihe byo gusenga tugiye kwinjira ndimo ndasoma itangiriro tugende turagenda twari turisoma itangiriro 1 2 3 turagenda turayimara ntayo twarayimaze simbaye nibuka neza ariko icyo gihe mwinjiza muri mudo gutyo naje kuvuga ngo dukundane yo nta n'ubundi ngo wambwiye ngo kubitekereza simbaye nibuka nimba baranayivuze ariko n'ibyawe n'abakobwa ariko wahise wumva ko tugomba gukundana cyane nyumva ko tugomba gukundana ariko njewe tarabanza kuvuga ayo magambo ngo I love you umusubize ngo I love you too I love you too so ubundi arongera kandi arabivuga murumva umuhungu utazuca cika intege n'uyu sinacika intege ntabwo azacika intege naramubwiye za love nyinshi ariko akazambwira ngo yaranyemereye dukundane sibyo ariko tarumva ko nawe yombwira ngo I love you too iyo jambo ga njewe nza nyumva ari ijambo riremereye cyane kuri njyewe ndavuga ngo nzarivuga nyine mu gihe wumva neza bibaye wabonye ko ndi seri seriye cyane warandibuka ko kabisa abantu bangoye nubwo utazangorana sinzangorana tuzugorana iki tuzugorana abahungu bawe bakubwira ngo mukundane sinza ngorana mu buzima busanzwe yaba ari mu kazi yaba ari hehe sinza ngorana ndoroshe cyane nyuma yaho nyine ngeraho ndavuga ngo I love you too ubundi nyine tukomeza tuvugana tugeraho nyine turavuga ngo reka tuzicaze umuryango hashize igihe hari hashize igihe kandi njewe nawe ari njewe ari we ntago tukuze ntago twari twajinze ngo tuvuge ngo reka twihute ngo dukore ubukwe ngo hehehehe oya nshige twari turi abana ku ruhare rwanje ndi muto n'uyu yari muto kandi nyine turashaje mu by'ukuri abantu bose bari hejuru yanje bari baragiye bari barashatse abandi barashatswe jewe kuri jewe ni jewe wari ugezweho ariko nubwo nari ngezweho nyine nari nkiri wa muntu ufite isoni zo kuja kubwira papa wiwe ngo mfite umuntu dukundana numva ari nk'ibintu biteye isoni ariko icyo gihe nyine bita numva nyine mbaye mukuru buriya iyo ubonye umuntu umukobwa mukundana ubu tutangira kuba umuntu mukuru uhita wumva nyine ubaye proud yo kwibwira ababyeyi cyane njewe ga papa wanje niba uzasa nk'uko nyine ari umusirikare ariko nta gisirikare yigezemo nyine kandi njewe ndi umukobwa wiwe sinjewe umukobwa umwe gusa ariko jewe ndi umukobwa wiwe ndavuga ngo noneho zabwira papa gute nzatangira mpuriya hamubwira gute urumva kandi nkiri mutoya ngeraho ndabicaza mbabwira amakuru ga umuntu barimo kureba kuri televiziyo n'uyu icyo gihe barimo kureba igisimba kabisa kandi uhaye icuranga ubundi ndavuga ngo yitwa David Mugunga icyo gihe nayo mazina yari yambaye
ariko abantu bakunda kumwita nzungu. Papa aravuga ngo nzungu wa wundi uzacuranga uyu, ndavuga ngo uyu tunga kuri televiziyo. Baratangara icyo gihe waje kumenya ko ari jewe ko ndi nzungu ko nza ncuranga, ariko dukundana ntabwo wari uzi ko nza ncuranga. Ariko nyine hari igihe abantu bazi ngo wankundiye ko nza ncuranga, kandi uzi ko abantu bazi ngo wamwega ngo aza ncuranga. Oya, jewe ukunda umugore wanje yankunze apana gucuranga. Aya pe icyo kintu mugende mucyandika hantu. N'ubu nyine yovuga ngo aretse gucuranga sinyomwanga, komeza kankunda sinyomwanga. Njewe sindi n'igisirimberi, sinzi gusirimba, nyine ntagore ibintu byanje, ariko nyine mbese ntabwo nyari nzi ko azacuranga pe. Mbese nimba utarankundiye gucuranga, ubwo urabikundiye ndi gucuranga? Ndabikunda. Nane kuvuze ngo nubwo nobireka sinyokwanga, ariko ugomba gukunda ibyo nkora nyine ukabisapotinga ntutume mbireka. Oya, sinyotuma ubireka, kandi urabizi ko nza gushigikira 100% ku bintu byo gucuranga no kuririmba byose nzabishigikira pe. Ariko uramutse uzutse ukavuga ngo sinshaka gucuranga, sinyo gusambisha ngo niki cyabaye. Oya, abari nyine decision yawe, abari imyanzuro wewe wafashe. Ndabatangarije sinzoreka gucuranga. Kandi nukuri pe, hari abantu nyine bazavuga ngo bakaza imbere y'abantu bakavuga ngo nukuri ngo nzorinda ngira gute ngo nkiri wa mbere mu gucuranga. Ciyo siyo ndahiro mvuze. Kandi ibyo ngibyo sinonaje no kwibwira abantu je ibyo cyane ko ntari wa mbere mu gucuranga cyangwa se ntazandushanwa gucuranga. Ariko jewe icyo mbabwiye mwebwe muri kunkurikira, nzorinda nsaza. Logan azorinda b'umugabo nawe nje nzorinda mva ku buzima bwanje. Piano keretse wenda icyo gihe mu rusengero, wenda sinzocuranga mu rusengero, wenda haraje andi maraso masha y'abana bato bacuranga neza, nzobareka. Sinocuranga hari abana bazi gucuranga, ariko igihe cyose piano yizobihora mu nzi wanje. N'ubu piano dore ko ndayireba nakoze ibiri n'indi bihari. Igihe cyose nzoba ngifite ubwenge bwanje ntekereza nkora nzocuranga. N'igihe nzoba mbona ko mu rusengero bakeneye ubufasha bwanje nzobukoresha. Nicyo mbatangarije. Kandi kubera iki? Kubera ko Imana yambaye impano, kandi impano umugore ushigikira kubw'iyo mpano, kandi yagaragaje kunshigikira pe. Ushigikira rwose uri umuntu w'umugabo. Korana. Thank you. Asante. Aho nyine nawe aricaza ababyeyi biwe barababwira ngo nyahuye n'umukobwa w'abega witwa Nyasafari. Ibyo reka kuja kuvuga amakuru y'ibyanjye. Ubize gute ko nabicajije? Kubera ko utabicaza narabahamagaye gusa n'abapapa bino tuje gukora irembo. none kuvuga kutayivuga amakuru nk'aho twari kumwe. ndabeshe abahamagara. Okay, twebwe rata taguciye mu ijambo. Ayo niyo makuru twatwazaniye, ukuntu nyine twamenyanye. Ni nkayo nyuma yaho nyine azasetsaga ni comedy uyu. Ariyo nanda niwe comedy niwe nawe barabizi. Nayo n'ubundi wanditse hari muri comment aravuga ngo Unyasafari ngazobe comedy. Barabishoboye jewe none nakora ngo ni jewe. Papa Savaza on telefone asigaye mu gake kiranguze mu gampaye. Okay, cyangwa ufate kariya kazima uremwe. sinkunda soda cyane, ariko niwe wayizanye. ariko sinyikunda cyane, ariko niwe wayizanye.
sinjewe yimaze ariko nawe zaniri hano we ari gupfumura okay mugihe mpaye mvuga so bashaka umugore wanje anywe mere neza tukoze wicara udanywa akantu ubonye ikiganiro cyose kirangiye ndi kunywa akantu dore kashize dore nari nazanye tubiri yako yari yazanye kamwe ariko nari mfite akandi kamwe none wewe tuza turangiza ikiganiro utanyweye so bire nawe n'indi topic tuzovugaho babwire ukuntu agomba kuzoza anywa akanarya. So guys, twari twaje kubaganiriza amakuru y'ukuntu twamenye sana telefone dusoma message z'abantu dusoza nzukuri twakomeje kubashimira ari niyo makuru y'urukundo rwacu ukuntu twamenyanye. Hari n'abantu benshi bagenda bayavuga ukutariko urumva ahantu bagiye bayavuga ukutariko muzukuri ntago ari byiza uzubanze uperereza umenye amakuru neza. So ayi niyo makuru y'ukuntu twakundanye y'ukuntu twamenyanye y'ukuntu mbere se corona twayigiriyemo umusaruro wo kumenyana. Yeah. So ntagende areba message tubashimire tugerageza kuzisoma ariko mukuri imwe na imwe byogora kora message ni nyinshi ariko tugerageza buri kiganiro tukomeze dusome message kandi mama ayibonye ko muza mubibona ko nza ngenda nkora like mba nazibonye ariko tuba dushaka ngo dusome tuze hano tuvuge muri makeya tubashimire imbere y'abantu rimwe na rimwe mu bo twasomye. Hari umuntu wavuze witwa Musabwa Musabwa ndagushimiye cyane yavuze ngo yavuze gutivuga mu cyongereza gani we are here supporting you guys. Ngo we are here supporting you guys. Musabwa ni pianiste muri Foursquare mucuranzi mwiza rwose ndagushimira ku mwabonye ko rwose igihe cyose nabaga ndi muri Foursquare naracuranze ngira ndaro nongera ngaho ndavuga ngo rwose ukuninde mucuranzi zose gara muri Foursquare akaza aterura bari abayumbe akabamara inyota n'inzara. Musabwa yamaza ahagarara neza kandi murabona ko ibintu byagenze neza. Musabwa rwose ndagushimiye kandi uri umwana mwiza nta n'amagambo menshi ugira icyo nicyo nje cyambere ngukundira umuntu ugenda agakora ibikorwa byiza aho nonje ntonza asigara urashoboye kabisa uri umwana mwiza Imana igumugisha kandi aramahita vindi kugenda mbona yawe yo avuga ku by'urushako rwawe message avuga ku ayo interview rwose ikintu cy'urushako turagushigikiye cyane tukuri inyuma nubona gusa hari ukundi bigenze uzomva amagare tuzogushigikira rwose uzodushire muri group group gawe nayo dushaka ko hari inkunga giziza atari ngombwa kuja muri group jewe gusa nemeye ko nzogushigikira pana na group rwose kubera gusa ukuntu ari umwana mwiza kandi no kubona umucuranzi mwiza ushoboye uzagashiraho message mu avuga ko abasupportinga Sabwa n'umwana umusitari n'umuntu rwose ubufasha umwanya akaza kandika tubiha agaciro. Imana igumugisha. Jolie Murekatete ngo Nyasafari na Nzungu ndabakunda pe ababanga mu bime amatwi mukomerezaho cyane rwose twabimye amatwi nta matwi yacu tuzongera kubaha twasanze sasa no gukomeza kubavuga twasanze no kuba promoting reka tuze promoting ibyiza tuvuga abantu bakora neza tuvuge ba Musabwa ko bakora neza tuvuga abantu bakora neza abavuga nabi ntago tubavuga bakora nabi ntago tuzongera kubavuga hari umuntu witwa ngo Isaac
yihoze ngo ariko nzungu ni wowe wanze ko muhoberana. Urumva Isaac we urumva yari yanze ko duhoberana, naje kumuhobera nyuma ikiganiro kirangiye. Bahigwa Claude Nzungu, njewe buriya ndagukunda kandi ngukundira umuryango wawe. Thank you so much Bahigwa Claude. Thank you so much Bahirwa, rwose urakoze kunkunda kandi gukunda umuryango wanje. Nukuri Imana igumugisha kandi natwe turagukunda cyane. Next. Kwigema ahubwo muzasubiremo thank you Lord iriya mwakoze after marriage. yandirimba hari abantu barebye yandimbo twakoze nyuma y'ubukwe. Thank you Lord. Shimwa Mana, ibyo nagusabye warabikoze. Thank you Lord. Ore y'ubukwe bwi thank you Lord. Wahishe imbere yaba thank you Lord. Yeah. Thank you Lord. Irandimbo yanyibukije kabisa. Uranje sinayiheruka ahubwo ariko tuzoyisubiramo, tuzoyishaka uburyo tuyikora neza kabisa. Ahubwo tuzonayiririmba hano mbe ejo bundi. Isengesho uwo muntu w'isengesho turamuzi avuga ku isengesho ryawe. Hari umuntu witwa Queen Uwase yavuze gute mu isengesho rya Nyasafari rifite imbaraga kabisa. Gusa ndabakunda guys, mbasabira kumana uburame. Thank you. Iryo sengesho mwabyumvishe, mugende mukiganiro nirahera. Arukuntu yasenze mugende mumve kandi yasengesheje umwuka mwinshi cyane. Murakoze cyane Queen. Kadusoma izindi nka zitatu. Uwamahoro Florence ngo nimba nawe hari aho Imana yagukuye kandira ku gafoto unkure mu bushomeri. Uyu nguyu Uwamahoro Florence. Uwamahoro Florence mugende kuri YouTube channel we ukandeho ukore subscribe. Nico ari gusaba tumushigikire. Nimwite mundi harundi bavuze ngo nimwite kuba baca intege. Iyo nawe twayisomyeho rwose, ntago twavuze ko tugiye kureka ibintu by'abaduca intege, kandi n'abantu benshi mwaje muduhumuriza kuri uwo muntu yaje avuga amagambo mabi. Twamuretse nagende iriya gendiriya Mana we ugenda iriya vuga indi ya nyuma kandi ni benshi. Umutoni Christine, nitwa Christine, ndabakunda hano Nairobi, turabemera abantu bacu, nje n'umuryango wanje turabakurikirana cyane. We love you guys. Thank you Christina. Uyu nguyu afite murumuna witwa Christine. Nanje mfite murumuna wanje witwa Christina. Hi. Hi Christina. Turamusuje wowe, dusuje na Christina murumuna wiwe. Kandi nawe akunda gukurikira ibiganiro byacu. Akunda gukora ama screenshot na Moses musaza wiwe. Nawe ndagusuhuje vuba cyane, nabo tuzobazana dukora ikiganiro. Nuko zabazana ibo muragira nje comedy, ibo niwo comedy. Bararusha kanyamukwengo. Ariko Christina we turagushuje kuba wicara n'umuryango wawe. Uri ahantu hoza wicara muri famille muri saro gutya. Bakama badushiraho gukira bakareba. Kumva ikiganiro turi kuvuga. Nimba muhari reka mbabwire, nimba muhari wicaye gutya muri saro n'umuryango wawe uha ureba ibintu turi kuganira tuganiriza abantu, nukuri Imana ibaho umugisha uwo muryango wawe. Turawusengeye tuwusabiye umugisha kubwo kudushigikira, kwicara ukatureba udushigikira ukicara ukatureba gusa. Nukuri kandi je biba binkozeho cyane. Ni ibintu by'agaciro kwicara ukareba abantu. Naje arigeza ricara hano nkareba abantu bari kora ikiganiro nkareba, ariko kwicara gutya n'abana famille mukareba
Imana ibaho umugisha cyane, ubwo ni urukundo rudasanzwe cyane pe, turabakunda cyane cyane. kandi azoba umusirikare, ntabwo yigeze igisirikare ariko ko ndayagira gutya. Iyi salute nyine yose bisanzwe ni ukubaha abantu nyine, turabubaha cyane. jewe umusirikare ganje ndi umusirikare wa Yesu, nawe umusirikare zari azimbonye yewe nambonye n'abasirikare ba Yesu. Umusirikare niwe utagisubira inyuma, abinyuma oya pi, jewe iyo ndirimbo yafashe cyane kuri jewe. kandi wayimenye iyo ndirimbo? Oya gusa ndayizi iyo nyino titire. Uyu ngo yagira indirimbo zimwe zafata akazihabwa zambonye iz'abandi ariko iyo atafashe nuko nyine. ariko jewe nta ndirimbo n'imwe, indirimbo yose pfa kuba gusa n'indirimbo iza kera nahitamiye. jewe sinzi niko nitereye. Guys, dusoze twabaganirije ariko tutagize ntako tutagize hari ukundi twogira ntacyo twokora. ariko wewe kubera uzavuga cyane, wowe unongera iyindi saha ukavuga. Katurekera, turabashimiye by'umwihariko abantu bahora batwandikira cyane bakandika mu message, bakoze subscribe, turabashimiye. Nawe uriho utarakora subscribe, do it, kandi ni ibintu byoroshye. ariko umunsi umwe tuzaza ariko kandi tuzakora ukuntu mvuga ugahita unsobanurira. tuzovuga ari umunsi umwe uri kuvuga mu kindi kirimi, sinzi ko nyobishobora gusobanurira. uzovuga mu cyongereza, je nzaba mvuga mu kinyarwanda, uvuga mu cyongereza, cyangwa wowe mvuge mu cyongereza dushyira mu kinyarwanda, noneho twumve ukuntu. je icyongereza ntacyo nzima yewe ko ndaciga, arakizi mushaka ko ndaciga rata. So turabasezeye ariko nakagaruka. Ibi ni ibintu rwose, nubwo kubona umwanya hano muri ubuzima bwa hano bitazoroshe, ariko tuzoza tuguma tubahe ibiganiro inshuro nyinshi zishoboka. turashonje. oya narushaho ubwo umwe gakeye, simenyereye kuvuga cyane. tumenyereye kuvuga tuvuge nidusoza tumenyereye kuvuga kuri kamera. So guys, reka madamu wanje Mama Logan asoze ababwira ngo bye bye. ariko nege kumbwira gasoza akora icyo kintu, none ko ndabona atagishaka. gute ndabishaka? oya ngasoza turebe sa gukora conclusion turebe. Sawa abakunzi ba Nzungu Official, mwakoze cyane kubana natwe muri uyu mwanya, tubabwira mpuri ya love story yacu, ukuntu twamenyanye, ukuntu twakundanye. mwese ndagira mwarabonye ubukwe bwacu ukuntu bwagenze, ubwo ntago twobuvugaho cyane. utarabona agenda biyandike, uzagenda uyirebe, iri kuri YouTube. Nzungu na Nyasafari ubukwe cyangwa wedding, ari amavideo menshi yagiye uploading, uzabibona byose kabisa. kandi turabashimira mwese mwakomeje gukurikirana nyine urugendo rwacu. ariko uziko turangije tutavuze ukuntu tubayeho ubu nyine tuzobivuga, nizo tuzovuga. ahubwo izo kandi umva ni topic ndende, ni ndende cyane. twe gusa twaje kubabwira ukuntu twamenye icyo gihe, ubu gaturi kumwe twabwire noneho nyuma yo kumenyana ababyeyi, twabwira ababyeyi ni etape yakurikiyeho. tubabwira amakuru ni maremare ubuzima bwacu, kandi turabizwara aho bizafasha cyane pe. Sawa mwakoze cyane. Bye for now. Bye for now. Bye phone. Bye for now. Bye for now. Bye phone. Bye phone. So I think chance.
niko abantu bazavuga kuri telefone. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Ako kanda aragafashe arakomeza akavuga umunsi wose. Guys, bye.